Pokrivanje je bilo moja odluka. Znači, ja sam odlučila da se pokrijem i to sam uradila vrlo svojevoljno, rado i iza te svoje odluke sam stala odmah u početku i danas nemam problem s tim. To je nešto što je meni donijelo određenu slobodu, to je nešto što je unaprijedilo i popravilo moj način života. Tako da ja ne mogu da sad govorim da li to mene sprečava u poslu, da li mi pravi određene prepreke. To je prosto činjenica, to sam ja. Naravno da sam sretala ljude kojima se to sviđa, koji to podržavaju, odobravaju i one kojima se to ne sviđa. Ali u suštini mislim da svako ko ima o meni mišljenje prije nego što me upozna griješi i da ima predrasudu, bez obzira da li misli o meni da sam svetica zato što sam pokrivena ili da sam nazadna i glupa zato što sam pokrivena, oba ta stanovišta su zapravo predrasuda. Tako da uopšte ne razmišljam o tome da li ja sada imam neku prepreku zato što sam pokrivena. Prosto radim svoj posao, meni je teško raditi ovaj posao svakako jer živim u Bosni i Hercegovini koja je odlučila da kultura propadne. Tako da mislim da je marama u svemu tome možda jedan onako, nikad ne razmišljam o tome da li me to onemogućava, da li bi ja možda dobila više nagrada da sad skinem ovu maramu i pustim kosu i ne znam, pokažem dio svog tijela, da li bi mi to pomoglo da me više cijene, ne znam, neću probavati. Nakon mog imenovanja mnogi mediji su napisali da sam prva pokrivena kao predsjednica nekog parlamenta. U ovom slučaju je to lokalni parlament, to je općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo. Više od pola svog života nosim hidžab, to je 20 godina sam pokrivena i ne znam uopšte kako je živjeti bez hidžaba. To je sastavni dio mog života, to nije obilježje kako to mnogi nazivaju. Hidžab nosim upravo da bi Allah dželešanhu bio zadovoljan sa mnom. Mnoge žene, nažalost, imaju problema zbog hidžaba. Ja, hvala dragom Bogu, u svojih 20 godina sa hidžabom nisam imala problema i vrlo rado se odazivam svim akcijama i svemu onome što mogu doprinijeti u pomoći da se spriječi diskriminacija nad ženama koje nose hidžab. Hidžab je zaista naše pravo i ne treba se podcjenjivati žene koje nose hidžab. Na mom radnom mjestu u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka ja sa zadovoljstvom mogu istaći da ne osjećam nikakav vid diskriminacije spram mene kao vjernice, muslimanke koja nosi hidžab. Ali sam svjesna također da u drugim segmentima našeg društva žene muslimanke pod hidžabom na tržištu rada moraju se često dodatno pravdati, moraju se često dodatno dokazivati i osjećaju neki vid diskriminacije ponekad u manjem, ponekad u većem obliku. Treniram karate u karate klubu Sensei već 13 godina. Što se tiče mog hidžaba, nije bilo problema na početku, sve do 2011. godine kada su mi zabranili da se takmičim. 2 godine sam morala stagnirati to svoje takmičenje. Poslije toga 2013. godine su mi dozvolili uz kapu, BKF kapu koju sad nosim. Poslije toga nisam imala nikakvih problema što se tiče karatea, a što se tiče svakodnevnog života nikad nisam imala nikakvih problema što se tiče hidžaba. U akademskoj sredini ja sam se trudila jako da izbjegavam sve moguće konfliktne situacije. To je prije svega značajnim dijelom zavisilo i od mene, ali moram kazati da nisam imala značajnijih problema i ne bih mogla nikako izdvojiti ništa što bi obilježilo akademsku kao netolerantnu sredinu. Mislim da je to jako tolerantna sredina, da su konkretno moje kolege na Fakultetu političkih nauka izuzetno predusretljivi, vrlo pluralni, da tako kažemo, sa najrazličitijim postavkama, idejama, ciljevima u životu, ali nisam imala zaista problema sa studentima, zaista gradim zahtjevan i težak odnos svake godine, nova generacija. Nisam imala u pravilu nikakvih problema, nikakvih bitnjih koji bi se istakli i mislim da se i tolerancija zaista izgrađuje i njeguje i to je nešto što bih rekla na svaki način, čak mi u Bosni i Hercegovini dominantno je stajalište kako smo mi jako netolerantno društvo, mislim da je to zaista netačno, neiskreno, neistinito. Bilo koji eksces koji se dogodi se ne može smatrati nekim općim planom kako smo netolerantni
i naravno treba o tome češće govoriti, treba o tome češće potencirati. Mnogo inače smo skloni da češće potenciramo negativne nego pozitivni primjer. Znači moja su akademska životna iskustva vrlo korektna. Radim veoma human posao. Posebno mi je drago za mlade da naprave svoje prve skinem ih sa straha nekog koji imaju svi većinom straha vezano za saobraćaj, da im morala i hrabrosti, otklonim strah. To mi je kao prvo humano, a onda kasnije osjetim se tako radosno kad oni savladaju vožnju i kad savladaju kulturu u saobraćaju. Nije mi nikad predstavljao problem prenositi znanje sa hidžabom. Rad sa djecom je jako lijep i prijatan. Jako lijepo se osjećam. Djeca to prihvataju, čak me počnu oponašati u mom radu, u mom odjevanju. Tako da zaista nikad nije predstavljalo problem. Nikad ni jednu ružnu riječ, ni jedan komentar, čak šta više uvijek su sve bile pohvale na moj rad, na odnos prema djeci, a hidžab je nešto što je svakodnevnica moja i jednostavno roditelji i djeca to prihvate tako kako jest. Prvobitno, hidžab je lična stvar. To je za nas pokrivene djevojke kruna. Moja marama je moj izbor, moja marama je moj život, moje opredjeljenje i ja bez marame nisam ja. Zbog čega bi neko sebi davao za pravo da meni uskrati moje pravo. Ja sa maramom živim 25 godina, časno, pošteno, podignute glave, radim svoj posao onako kako najbolje znam i mislim da niko nema pravo da mi oduzima pravo na rad, pravo na život zbog toga što ja nosim maramu, zbog moje vizualizacije. Jednostavno, ovo je moj identitet, ovo sam ja. Mislim da je definitivno ugrožavanje ljudskih prava ako će neko nama govoriti kako ćemo se odijevati s jedne strane, a s druge strane ako će se zadirati u vjerska uvjerenja, odnosno identitet bilo koje od nas. Ja lično smatram da moj hidžab ne predstavlja nikakvu prepreku u mom profesionalnom radu. Naime, sigurno postoje situacije u kojima se nekome ne sviđa da vidi ženu sa hidžabom na raznim mjestima, na ulici, u učionci, u prosvjeti ili bilo gdje, ali ja zaista ne smatram da bilo koji uspjeh ili neuspjeh moj lični, ne smatram da je hidžab uzrok tome. Dakle, svaki posao koji mi je povjeren pokušava maksimalno dobro uraditi i ostaviti bez argumenata ljude koji smatraju da mi nije mjesto tamo gdje jesam trenutno. A na pitanje da li žena sa hidžabom treba da bude u raznim sferama našeg društva, svakako je potvrdan odgovor. Mislim da trebamo pustiti priliku svim ženama, dakle sa ili bez hidžaba, svim osobama, dakle muškim ili ženskim, da se okušaju u raznim sferama ljudskog života, pa tako i ženama sa hidžabom. Profesionalnost žene muslimanke pod hidžabom nije uopšte upitna stvar. Žena muslimanka pod hidžabom, ona u stvari time prakticira svoju vjeru, izvršava jednu religijsku praksu, što nikako ne utiče na njenu profesionalnost, na njenu sposobnost da odrađuje svoj posao profesionalno. Čak smatram da žene vjernice imaju jednu izrazitu dozu odgovornosti i sa sobom nosi jednu lepezu vrijednosti koje se od nje zahtijeva kao vjernica muslimanka. Tako da smatram da žene muslimanke, vjernice sa jednom još većom dozom odgovornosti odrađuju svoj posao. A uopšte ne umanjuje, niti to ikakoj vezi stoji sa njenom profesionalnošću, sa njenom kompetencijom kao stručnjak u polju kojem ona djeluje. Da bismo došli u to stanje svijesti, da maramu percipiramo a priori kao nešto što uskraćuje pravo nekom drugom, nešto što je negativno, moralo je proći dugi niz godina ozbiljne medijske propagande. Ja se bavim slikom, znači to je moj zanat, to je moja profesija, moja umjetnost. Ja znam kakva je snaga slike kada vi u kontekst nečeg što je negativno i ružno uvijek stavite određenu sliku. To se muslimanima događa već dugo, da vi u svaku negativnu pojavu, to je vrlo jedna pokvarena i tendenciozna propaganda, vi stavljate sliku muslimana. Dugo vremena su to bili samo možda neki tamnoputi ljudi koji podsjećaju na Arape, danas su to pokrivene žene i mi se sad moramo braniti od toga što je u ljudima u podsvijest već ušla taj muslimanski identitet kao nešto što je negativno i što ugrožava njihov identitet i njihovu slobodu. Mislim da je umjetnost, stvar koju ja radim, inače umjetnost kao takva film, je nešto što podrazumijeva komunikaciju.
To je nešto što je konstruktivno, čak i kad govori o destrukciji. Ja sam vrlo sretna jer radim posao koji volim, jer radim posao koji može praviti mostove među ljudima, a ne te mostove rušiti. I u tom smislu pokušavam govoriti o svijetu koji ja poznajem, o svijetu koji mislim da je važan da se o njemu govori. Do sad sam radila filmove o ženama koje jesu i pokrivene, zato što je to neka moja pozicija i mislim da je vrlo pošteno da ja iznutra govorim između ostalog i o tome. Radim stvari koje se tiču obespravljenih ljudi, ljudi na margini, siročadi i mislim da ću cijeli svoj život posvetiti takvim temama. Što se tiče hidžaba, u mom poslu nema diskriminacije, naprotiv, više me kandidati traže i poštuju. Ja mislim da meni moja marama olakšava moj život i moj rad. Ja sam imala puno kontakata sa veoma važnim ličnostima, sa ambasadorima, sa državnicima, sa predstavnicima međunarodnih svjetskih institucija. Bila sam gost u puno država svijeta i nigdje nisam imala problem sa maramom. Ni na zapadu, ni na istoku. Ljudi su me prihvatali kao takvu, prihvatali su to kao dio mene, mog identiteta i čak mislim da sam uživala jednu dozu većeg poštovanja i jednu dozu većeg povjerenja nego što bi to bilo da možda ne izgledam ovako kako jeste. Znači, za mene marama nije smetnja niti prepreka, za mene je marama moja prednost. Po meni je jako važno da musliman na svom radnom mjestu bude najbolji, ako i kako to može. Po meni je važno da muslimani u svijetu danas preuzmu inicijativu u svemu, ako i kako to mogu. Govoriti o hidžabu kao nečem odvojenom od mene, ja to ne mogu. Jer ja nosim hidžab od najranijih dana svoga djetinjstva. Da li sam imala problema vezano s tim, ja također vam ne znam tačno reći, možda i jesam, ali ja to nisam primjećivala. Znam da ono što sam htjela, bila sam uporna, marljiva, vrijedna i ono što mi je dragi Allah odredio i olakšao, fino je išlo, nisam imala problema. Ja sam mahrame svjesna ujutro kada je stavljam i navečer kada je skidam. Sve ostalo među vremenu kada izlazim iz kuće ja ovu maramu uopšte ne osjetim zato što svoj posao radim potpuno slobodno, nepristrasno, objektivno i do sada nisam imala prepreku da uđem i odem i radim bilo što. Nažalost, žene sa hidžabom kroz cijeli život nekako moraju da se pravdaju, moraju na neki način da govore u stvari kako su nepristrasne, kako rade svoj posao onako kako najbolje znaju. Svi oni koji se približe i upoznaju malo bolje žene sa hidžabom u stvari vide da nema razloga za diskriminaciju i na neki način mi se trudimo da obavljamo svoje poslove onako kako najbolje znamo. Ja sam u lokalnoj zajednici, imam tu sreću da imam ekipu vrlo dobru na čelu sa načelnikom općine, tako da sam sretna što radim i bivstvujem u jednoj sredini u kojoj zaista nisam diskriminirana, a vrlo rado ću se uključiti u sve akcije koje će doprinijeti boljitku i boljem statusu žena sa hidžabom. Lično, dakle, kroz rad na fakultetu nisam imala negativnih iskustava niti sa studentima, niti sa ostalim, dakle, kolegama i kolegicama. Jasno, vjerovatno postoje onih kojima se to ne sviđa ili kojima se sviđa manje ili više, ali dakle, jednostavno kroz svoj posao pokušavam svaku obavezu raditi profesionalno tako da ne vidim prepreku u tome. Uposlenica sam u banci, u bankarskom sektoru, u odjelu operativni rizik i informacijska sigurnost. Svoj posao radim savjesno, sigurno i odgovorno. Smatram da su žene da mogu biti mnogo odgovornije od muškaraca. Sa svojim hidžabom se družim već 15 godina i nisam nailazila na prepreke vezano za hidžab i diskriminaciju niti u ovom poslu, niti prije. Također kroz studije nisam bila osuđivana zbog hidžaba. Nisam imala problema, hvala dragom Bogu, nisam imala problema. Čak i kad sam predavala na drugim institucijama, kao što su potpuno, recimo, katoličke, pa i neke druge institucije koje su čak i religijski bile drugačije, određene konferencije, skupovi koji se događaju u različitim gradovima, regije, svijeta, dakle nisam imala problema. Možda šta više u početku izazovete određenu pažnju, ali kasnije ipak ljudi od uma gledaju šta će čuti od vas, ne samo da vas kratko pogledaju kao selfie i da tu zastane već i donošenje suda o vama. Ja smatram da biti muslimanka sa hidžabom danas meni, da budem profesionalac u svom poslu, da pomažem svoje male pacijente, da budem podrška njihovim majkama u tim za njih osjetljivim trenucima, nije prepreka.
smatram da mi je hidžab dodatna odgovornost koja me podstiče na tom putu. Mahrama je dio mog identiteta, dio mene, nešto bez čega ja više sebe ne mogu ni da zamislim. 5 godina nosim mahramu, nikada nisam požalila zbog te odluke, samo mi je žao što to nisam uradila i ranije. Odluka Visokog sudskog tužilačkog vijeća koja je trenutno u žiži medija je izričito ne govori o ženi muslimanki pod hidžabom, ali s obzirom da nije napravila spisak, nemamo spisak šta to znači vjersko obilježje, imamo veliku sumnju da bi to moglo da pogotovo se tiče žene muslimanke pod hidžabom. I to smatram kao na prvom mjestu diskriminacijom, neuvažavanje Evropske konvencije za ljudska prava koja ima supremaciju nad zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini. I stoga je izuzetno važno da se ovo pitanje riješi zakonskim putem, da se u stvari zakon u Bosni i Hercegovini uskladi sa Evropskom konvencijom za ljudska prava. Smatram da osobama pravne struke odluka koja je donesena ugrožava njihovo pravo da aktivno učestvuju u radu sudskih institucija i time pokažu svoju radnu sposobnost na tom polju. Smatram da im je na neki način onemogućeno da pokažu svoje znanje koje su stekli trošeći dragocjeno vrijeme u svoju edukaciju. Prvobitno, hidžab je lična stvar. To je za nas pokrivene djevojke kruna.